Zamislite scenu. Prepuna Gerle Dom arena u Holandiji. 7. februar 2026. godine. Najsuroviji i najprestižniji kickboks turnir na planeti, čuveni Glory 105 Last Heavyweight Standing. U ringu stoje kolosi, a ulog je titula najboljeg teškaša na svetu. U sredini borbe jedan borac baca snažan udarac. U sljedećem trenutku njegov nožni prst se dislocira, iskače iz globa i stoji pod potpuno neprirodnim, zastrašujućim uglom. Bol je parališući. Za 99% ljudi na planeti, uključujući i profesionalne sportiste, to bi bio kraj. Borba bi bila prekinuta, a snovi ugašeni. Ali doktor ulazi u ring i naživo, pred desetinama hiljada šokiranih gledalaca, vraća kost nazad na mesto. Sudija ga gleda i pita može li da nastavi. Borac ne trepće, klimne glavom, stisne zube, napravi korak napred i nastavlja da se bori. I ne samo da nastavlja, on u toj borbi pobeđuje. Taj čovek od čelika je Miloš Cvjetičanin, zvanični Glory borac za 2025. godinu. Nokauter, miljenik publike i pre svega istinski narodni šampion. Ali da biste razumeli kako se kuje ovakav karakter, kako neko može da ignoriše agoniju i nastavi da korača kroz vatru, morate razumeti odakle on dolazi. Ovo nije samo priča o sportskom uspehu. Ovo je filmska priča o dečaku koji nije pripadao nigde, o čoveku koji je preživeo sopstvene demone i o srcu koje uvek kuca jače od svakog sistema. Miloš je rođen 8. avgusta 1993. godine u Novom Sadu, a odrastao je na ulicama Petrovaradina. Od ranih dana detinjstva bilo je jasno da je on jednostavno nije krojen po standardnim merama. Odrastajući u velikoj i složnoj porodici, uz rođene sestre Milenu i Jovanu i braću Stefana, Aleksandra i Nikolu, birao je strašne veze koje će mu kasnije biti najveći životni oslonac. Posebno ističe brata Nikolu Samardžića, koji živi u Italiji i koji mu danas mnogo pomaže oko karijere i montaže video snimaka za Instagram. Ipak, u njemu je ključala hiperaktivna, neukrotiva energija. Bio je dečak koji je stalno testirao granice, tražeći adrenalin na svakom koraku. Njegova igra nije bila obična. Jedna od anegdota iz detinjstva opisuje kako mu je brat Stefan kroz neku divlju dečju igru držao glavu pritisnutu na železničke šine dok se voz približavao, samo da bi u poslednjem trenutku sklonili glavu i bežali kroz smeh i suze. Skakao je sa visokog železničkog mosta u vodu, nesvesno trenirajući svoj um na strah i opasnost, pripremajući se za arene u kojima će se kasnije boriti za goli opstanak. Međutim, ono što je prolazilo na ulici nije prolazilo u školi. Milošev otac bio je izuzetno strog čovek koji je od njega zahtevao samo dve stvari: odlične ocene i apsolutnu istinu. Za mladog, nemirnog dečaka ta kombinacija bila je neizdrživa. Sistem mu nije odgovarao jer je potajno mislio da je najpametniji na svetu. Smatrao je da suvo učenje u kojem profesor priča, a učenik sutradan ponavlja iste te reči, nema nikakvog smisla bez praktične primene. Menjao je škole, osnovne i srednje. Lutao, osetio se marginalizovane. Svakog dana je putovao teškim i dugim rutama. Autobusom od Petrovaradina do Lutrije, pa od železničke stanice, pa preko Đurđeva sve do gimnazije u Žablju. Tamo su vršnjaci u početku smatrali da svaki đak iz grada koji dođe u Žabalj sigurno mora biti propalitet koji nije mogao da upiše ništa drugo. A onda bi doživeo poniženje. Saznao je da je izbačen iz škole zbog neopravdanih izostanaka u trenutku kada mu se razredni starešina vratio sa bolovanja. A on u tom trenutku nije ni znao da opcija izbacivanja iz srednje škole uopšte i postoji. Trauma tog perioda bila je ogromna. Osjećaj da je razočarao porodicu, pritisak sa svih strana i strah da će zaista postati propalitet svakodnevno su ga proganjali. Morao je da ide na razredne ispite i nastavi vanredno školovanje još 2 godine kako bi se konačno izvukao iz tog haosa. Čak ni pokušaj studiranja na mašinskom fakultetu, gde se isticao u matematici jer mu se i otac i sestra vrsni matematičari i gde je glatko upao na budžet, nije potrajao. Došao je skoro do 2. godine, ali njegov duh je tražio potpunu slobodu. Jednostavno nije mogao da prihvati kalup u kom mu neko naređuje šta i kako treba da radi. Pre nego što je navukao borilačke rukavice,
Miloš je punih 10 godina trenirao fudbal u lokalnom klubu u Petrovaradinu. Igrao je za prvi tim sa igračima starijim od sebe i po 10 godina. Nije bio taktički genije, kako i sam priznaje. Nije imao mozga ni za krilo ni za špica. Imao je zastrašujuću brzinu, surovu energiju i razoran šut. Neretko bi u punom sprintu probio sve igrače, prešao granice terena i završio u komšijskim kukuruzima. Ipak, njegova ljubav prema fudbalu nije bila tehničke, već emotivne prirode. Miloš je bio sportski romantičar. Idealizovao igrače poput čuvenog Gennara Gattusa. Divio se onima koji bi ostavljali srce i dušu na terenu, koji bi ginuli za svog saigrača, za svog trenera, za svoj grad. Kada je osjetio da moderan fudbal postaje, prema njegovim rečima, previše šminkerski, osjetio je ogromnu prazninu. Nedostajala mu je čista, surova borba. Shvatio je da više ne želi da zavisi od tima. Želeo je sport gde nema izgovora i gde nema skrivanja. Tražio je ring. Početak u kickboksu bio je sve samo ne slavan. Izgubio je svoje prva 2 meča. Zarekao se sebi, ako izgubim i treći, ja završavam sa ovim, ovo nije za mene. Ušao je u 3. meč i ponovo izgubio, ali umjesto da odustane, nešto se u njemu prelomilo. Neka nevidljiva sila, neki iskonski inat, naterala ga je da se vrati u salu. Tada kreće njegov furiozni uspon. Njegov talenat, u kombinaciji sa surovim radnom etikom, brzo je isplivao na površinu. Osvojio je zlatne medalje na prvenstvima Srbije, a ubrzo pokorio i svet, postavši Vako amaterski i svetski šampion 2017. godine, te osvajač svetskog kupa u Mađarskoj 2019. godine. Ipak, amaterski format sa kacigama i štitnicima za cevanice bio je previše uštogljen za njegov ukus. On je želeo da istraži prave granice. Želeo je dublje, surovije vode. Svaki heroj prolazi kroz svoju najtamniju fazu. Sa 23 godine, u naletu impulsivnosti, Miloš je spakovao malu torbu, ubacio 2 gaća i otišao autobusom za Beč, ostavljajući roditelju u šoku i suzama. Tamo je, vođen željom za dokazivanjem, počeo da trenira u inostranim klubovima. Upoznao je velikog srpskog UFC borca Aleksandra Rakića. Otišao u njegov klub i od prvog dana su radili epske, nemilosrdne sparinge bez zaštitne opreme na glavi. To je bila prava, surova razmjena udaraca kroz koju se iskovao snažno, uzajamno poštovanje i veliko prijateljstvo. Ipak, taj prelazni period bio je obeležen ličnim padovima. Miloš se odao distrakcijama. Noćni izlasci, alkohol i neozbiljni način života pretili su da unište sav njegov potencijal. Nije imao jasan pravac, sve do sudbinskog momenta i dubljeg vezivanja za čoveka koji će mu preokrenuti svet na opačke. Zoran Zoki Bačulov nije postao samo njegov trener, postao je njegov spasitelj, mentor i najčvršći oslonac. Zoran je u Miloša uložio nadljudski napor, žrtvovao je dragoceno vreme sa svojom suprugom i 2 sina kako bi izvukao Miloša iz ponora. Delili su istu viziju, spajali su krevete u bračni ležaj u hotelskim sobama pre takmičenja da se ne bi razdvajali, slušali istu muziku i satima razgovarali o smislu života i prostranstvima svemira. Trenutak potpunog otržnjenja desio se u sali. Miloš je, zatrovan mamurlukom i lošim navikama, neoprezno bacio prednji direkt na džak i povredio nogu. U tom trenu, dok je gledao Zokija, shvatio je dubinu njegove žrtve. Shvatio je da više ne sme da izneverava čoveka koji mu je dao sve. Da ne sme da gazi svoju porodicu i, najvažnije, da ne sme da izda samog sebe. Odbacio je sve boroke, transformisao se u ultimativnu borilačku mašinu i zaronio u krvavi rat. Novi, osvešćeni Miloš bio je nezaustavljiv. Njegov beskompromisni marš počeo je u Sarajevu na prestižnom K1 World Grand Prix turniru sredinom 2024. godine. Kao rezervni borac zamenio je povređenog takmičara i šokirao svet, ostvarivši sve 3 surove pobede prekidom u jednoj jedinoj noći. Nokaut za nokautom. Odbio je put u Japan i potpisao za najveću organizaciju na planeti, Glory Kickboxing. Ono što je Miloš uradio u 2025. godini ući će u anale borilačkih sportova. U eri gde se elitni borci takmiče 2, eventualno 3 puta godišnje,
Miloš Cvjetičanin je ušao u ring neverovatnih 8 puta u jednoj godini. Rušio je sve pred sobom. Pobeđivao je ogromnog Nabila Čačaba, razarao je Colina Georgea, ućutkao turskog bombardera Sema Caceresa i u spektakularnom finalu kvalifikacijama nadmašio favorizovanog sunarodnika Radeta Opačića. Zahvaljujući toj nezapamćenoj aktivnosti, neverovatnoj energiji i činjenici da je brisao granice između poluteške i teške kategorije, Glory ga je zvanično krunisao za borca godine, Fighter of the Year, za 2025. godinu. Njegova harizma je magnetizovala publiku. Ulazi bi u ring u sećanje na djetinjstvo. Kada su mu organizatori stalno skraćivali dramatični uvod pesme, on je iz čistog inata počeo da zahteva da mu puštaju kultnu pesmu freestyler grupe Pound Funk MC, koji ga je uvek podsjećala na slobodu iz mlađih dana. A nakon velikih pobjeda, svoju bi radost pokazivao izvodeći lični zaštitni znak, spektakularni salto unazad na sred ringa, uprkos svojoj ogromnoj, teškoj kilaži, jer, kako sam kaže, kalup smara i uvek treba raditi nešto izvan granica očekivanog. Postao je pravi globalni fenomen. Sve je vodilo ka tom 7. februaru 2026. godine. Glory 105 u Holandiji. Finalni turnir osmorice najboljih teškaša. Kao što smo vidjeli na početku priče, Miloš se u četvrtfinalu suočio sa francuskim brojem 1, Sofianom Laidonijom. Tokom borbe, nakon što je bacio Francuzu u knockdown, Milošev prst puca i iskače iz globa. Doktor mu vraća kost naživo. On odbija da odustane i pobeđuje meč jednoglasnom odlukom. Ali priča tek dobije svoje epske obrise. Polufinale protiv Anisa Bouzida. Miloš ulazi u ring sa teško bandažiranim, razorenim stopalom koje nije smjelo da trpi njegovu kilažu, a kamoli udarci. Bouzid, svestan povrede, napada, ali tada se budi ono srce iz Petrova Radina. Cijelo gledalište Gerle Dom Arene svesno da prisustuje nečemu nadljudskom. Ustaje na noge i počinje da skandira Miloševo ime. Njegovi roditelji u publici gledaju sina kako krvari i odbija da stane. Snagom čvrstog inata, Miloš krajem druge runde baca Bouzida na pod i osvaja polufinalni meč većinskom odlukom sudija. Lekarska komisija mu je nakon borbe konačno stavila zabranu. Fizički više nije bilo moguće zakoračiti u finale protiv Morija Kromaha. Mori je odneo titulu, ali čitava planeta, svi fanovi i komentatori znali su samo jedno ime te noći. Miloš Cvjetičanin. On je bio apsolutni pobjednik srca. Nakon meča, hramljajući, sa osmehom je poručio svetu: ako ja mogu ovo da uradim, možete i vi u životu. Ništa nije nemoguće, morate voleti izazove. Danas Miloš Cvjetičanin je svetska superzvezda borilačkog sporta. Ipak, on apsolutno odbija da bude usisan u mašineriju slave, arogancije i površnog kriminalnog imidža koji vlada današnjicom. On je antipod svemu tome. Milošev život je prepun izazova, a pored borilačkih sportova, njegova velika strast su i moćni motori. Iako mu otac stalno govori da pazi kako vozi, Miloš pronalazi neverovatnu slobodu na 2 točka. Apsolutno svestan da ta sloboda nosi visoku cenu i da zahteva čoveka koji je spreman na sve, baš kao i svaka sekunda u borbi u ringu. Njegov svakodnevni ritam ostao je netaknut slavom. Svakog jutra i dalje odlazi u novosadski ženski fitness centar Ši na Limanu, gde već 6 godina radi, drži treninge i uživa u uspehu devojaka koje podučava. Radi sa svojim prijateljem Vladom, okružen je rođenom sestrom Milanom i ljudima koje istinski voli. Njegova rutina je prosta. 2 do 3 sata posla ujutru, prvi trening, odmor i hrana, pa drugi teški trening i još jedan blok rada sa devojkama. To mu donosi neverovatan mir, jer za njega to i nije pravi posao, već beg u sigurnost i stabilnost. Njegov telefon se usijava, dobija preko 10.000 poruka od mladih ljudi koji u njemu vide uzor. Kada mu deca priđu na ulici, tresući se od treme, on ih grli jer zna da im pruža osjećaj sigurnosti. Presjećanje što menja društvene tokove i motiviše omladinu da budu dobri ljudi umjesto da idolizuju puki materijalizam.
Miloš Cvitičanin je dokaz da kalupi postoje samo da bi se razbijali. Pokazao je da je loše ocene u gimnaziji ne definišu vaš život, da gubici na početku karijere ne određuju vaš kraj i da polomljene kosti ne mogu zaustaviti čoveka koji zna zašto se bori. Kroz suze, krv i znoj, on je sačuvao najvažnije, svoju slobodu i svoju autentičnost. Ovo je bila priča o Milošu Cvetičaninu, a njegova knjiga slave tek se ispisuje.